Mbaye ikaze kandi mbifurije byiza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya Capital Media aho muri hagiye hatandukanye. Tugiye kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye zikomeje kugenda zivugwa hirya no hino, ariko nanone murabizi ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo hakiburira cyane muri iyi minsi, amakuru menshi asigaye ariyo. Ariko hano kuri Capital Media tugiye kurebera hamwe ese koko bimeze bite muri kano kanya. Reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itakabaye isabiriza kandi ifite umutungo mwinshi. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakabaye yirirwa isabiriza inkunga mu mahanga kandi ifite umutungo kamere mwinshi. Mu kiganiro n'umunyamakuru Mario Naufal, Perezida Kagame yabajijwe icyo ibindi bihugu bya Afurika byabuze kugira ngo bigire umuvuduko mu iterambere nk'uwo u Rwanda rufite kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umukuru w'igihugu yasubije ko ibindi bihugu bya Afurika bibaye bikoze nk'uko u Rwanda rwabigenje byagira umuvuduko w'iterambere urenzeho kuko bifite umutungo kamere mwinshi. Yagize ati abantu ni bamwe ahantu hose, Afurika iracyari inyuma y'indi migabane, ariko icyakijije abandi nicyo cyanakiza Afurika kuko ifite umutungo. Perezida Kagame yafatiye urugero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2.3 n'abaturage barenga miliyoni 100. Gifite kandi umutungo mwinshi ariko ko kirirwa gisabiriza inkunga. Yagize ati fatira urugero ku gihugu nka Kongo, irakize cyane. Kubera iki igihugu nk'ikiriya kigomba gusabiriza? Ndi kwifashisha ibibazo mu gusubiza nkwereka ko birebana na politike n'imicungire, birebana n'ubunyangamugayo turi kuvugaho. Perezida Kagame yasobanuye ko Abanyarwanda, Abanyasenegal ndetse n'Abanyekongo n'abandi Banyafurika abo bose bafite ubushobozi nk'ubwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Umunyamakuru yabaje Perezida Kagame ikiryamira iterambere rya Kongo, asubiza ko ikibazo ari politike rusange yo ku mugabane wa Afurika. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu gifite amabuye y'agaciro menshi arimo coltan, aho kandi hari amabuye nka za zahabu, gasegereti na diyama. Gusa iracyaza mu myanya y'imbere mu bihugu bikennye ku isi. Muri rusange umutungo kamere wa Kongo ubarirwa agaciro ka miliyari 24,000 z'amadolari y'Amerika, aho iki gihugu kiri mu bifite umutungo kamere mwinshi cyane ku isi. Ngaho rero nguko bimeze, nguko uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaganiraga nyine n'umunyamakuru Naufa arimo asobanura ariko akanatanga ingero zigiye zitandukanye. Ndabashimira mbifuriza nibe